Pinaring samai berta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non berta thepi langpon sinang. Arta nikan sok osupi phan kachulang rempen apan karmuda dabang phu phan ke sodak berkang sai pi vekrang si pusi ra tumpen ki hang pon. Greater Volongkom Aji Press Club abitung tumpen school hemaan humridam si headmaster Rup Singh Ingtia phan karchupdam. West Karbing Long BGP tumpen ningkan phokep arnik I ketalon pon. Dhonsri MSC konsensi angkang along pen AP at party pen Congress pen bang pharini sosiaratum BGP long achipok dun. Non birta puthot ang ton pen langpon sina. Bogozan PlayStation ke parlapar angkang amrajan along inut odlang no arisu Ranjit Busumaturi abang kedamtang bu signify engko raket home arni artanikan kritrok usupia panculang remsi apran ar muddad lo laban kitang arba pumstami ring ar lulong si varam chok Bogozan raikom saki itu man kiri terlip siding ponsi labang su kitang arba pumstami ring velong ponsi long pon lo laban Ranjit Busumaturi apan ke sodak penakang sai pibek nang cipusi Bogozan hawra ratum thurpak pen ke chonga sai smideng pon lo. Bangso birda Karbilong Tamas Council tumpenta Artulong si CM Relief Fund pen EM Muthurjar dekal phukon arideng pen si kisung ke podet hemtun tumma fan kira papajur damlo Bogozan raikom saki tumpen sami Ranjit Busumaturi fan kiri ke kruga sai chipaduk pon si kedamtang bu signify engkora pli ani ingnam pi along pen si nep ingnang pon longlo bon sami Ranjit Busumaturi sami raikom saki tumri deng pen ki kria phan puthot bori pon thulo lapuson hapor hud ingnam raikom saki tumpen sami heliamu pangjar dun pon si Ranjit Busumaturi phan heliamu ki roko ajok pon si non Difu Medical College and Hospital long si silang pon bomlo Bogozan pen Rajipson rongpi Karbilong Riberta Ang PRMC konsensi ke parlapon Bukla English Medium SS School Headmaster Rup Singh Ingtia phan engdeng sroks ke brapli KCC Foundation di talon pon along Best Teacher Award 2025 anong AP pajur pon lo puson tak taksi kedamtang srine engkora pli asengkan hutsami Best Teacher anong isabi pipajur pon tang abang phulo labang so birta longsi bu signify engkora pho orni Greater Volongkom Aji Press Club abitung atumpent Bukla English Medium SS School alongan humridam si Headmaster Rup Singh Ingtia phan archupon Bukla English Medium HS School along pen sami peneng asengkan HS asalang ngetok dun art stream pen sami bang trok sirkepra pliatum an sami angton sami mesen pen salang spun dun lo lapuson tak taksi science stream pen sami bang phokepra situm sadlang tok dun pen si bang phokep atum bangki mesen pen salang spun dun lo labang so ang thek labang ke lothan bang atum ka chipaduk lapan ning spanning ding lapan ke than pon ke mesen ang thek lobus Headmaster Rup Singh Ingti pen lothan bang atum phan ka churu pajir pon along ke padu pon tarik wo signify ko rat from am labang so ke padu along Karbiang long kang long pen best teacher mate loge than thek atum pon pen kang wai pon labang so long pen West Karbiang long pen inut la pen East Karbiang long abang ke gilitum mate la ta Bukla English Medium Higher Secondary School alu than bang mate la principal pansing wai pon nilo mate nili pansing nang wai pon nilo labang so long pen nilitum ke claim ke dam acipaduk pon ke lapuhan la labang so school apan aji dingklui pen Volongkom jiang kang pen la pen ampar sitame nilitum la higher secondary la along arts la pen science and ding kang kupon labang so kang kupon akenang sodo nasi labang so kang kupon along nilitum kadong abi Karbiang Autonomous Council School of Education Department ahin pen la pen first time Karbiang CM sa ke hai alang ditum pen labang so school apan ke nang pang kupon long pen nilitum ke cheng sia parman labang so HS asap lang petok dunong no petok dunong pen nilitum ke cheng sia parman pen se la ang thekta mesen si thekon long no labang song theke long pon nilitum Karbiang long la pen West Karbiang long pahinia district ang kang long pen nilitum school abang arts abang ke 100% si ada we 94 student pen 94 si pass out la pen science abang ke ada we student ke bang oke brai si bon se kami inut au so bang practical asat lang hang pidundi same theory bang ke unpon
alang li bang non practical sa lang tok dai pite alang li sami ke pass tang ason no lapen dilitum 98% pen Karbiang long lapen West Karbiang long pen topar student ladang so school wen siman polo larsim terangpi alang li ke kado we 85.8 round figure 86% long pon long lagi topar 1 lo lapen Omid Kumar Singh alang sami science pen no alang li ke 81.5% labang so percent kan se alang li fourth position long don pen lapen ke dam tang long sami ni tung gunut sab long kami record apa ke grade A se pa khong ni ta long pon lo kasi kado we angkang pi lang dam pen lo pulatang te school akan labang so anong e mate result cepati dam pusong sinang nak la jo kasi labang sang deng long lang dam et pen ke alang kami school of education Karbiang Autonomous Council hin pen lang pon ada pikin ni tum school bang se athak do ko kason sidolo kasi government school ha hin pen ke ni tum long dun lo kasi ni tum tai si kachi hok par lo tapen labang so kachi pat du galong ni tum school a teacher atu ne lu than bang atu a subject teacher arts stream punon science stream tame alang litum ke than cepat duk pik ajo ni ben si pinil anang deng nang lelo labang so ke than ki mumalong student atum lapena parents atum pena teachers atum ado cepat duk pon lo cepat duk ben si pinil samel bang so ang thek an ke long pon lo ke long pon ajo ni si ni tu same ke long pen ajo ni same pinil la bang so ang thek an ke thek pon lo kasi labang so long pen ni litum dak practical ason amu an sitame gawah hati ben siwan no metang jung school tu men se metang dak parents tu students tu ado we SMDC tu cerap citu ben se lai hormu wan men se la somar ado we lo charlie somar tohan awar sai ki polong si pini labang song dengan nakili long la West Karbi Anglong Gelani Atul Bhari Vaspai Bhavan Alang vu signify engkora phoni West Karbi Anglong BJP atumpent ningkan phokep ani ki ketalon pon Lebang soja mek labang ikidam tang surin kripli asengkan ahud India Prime Minister Narendra Modi ke juceng asengkan ahud pensi India det pialong semi labang so ani bangki ani ki iku hokpon si na talon pon bang boma son thak thak si India det pi along semi atok anu ke du aradatum kedam tang Chris Kebra chok Kebra pho bu signify engkora phoni Indira Gandhi Prime Minister Kiman bom ahud semi det pi along katisong aradatum phans kisung nang pusi chini nang ji pusi ajani pensi labang so ani ki iku hokpon si talon pon lo bangso ani ki ke talon pon along pen semi Assam Pradesh Speaker Horan Singh be pensi kedam tang sarkar atum ke chari ke chok chi ajok ne pensi non aphi paklar ponang ji pus bori pon ponsi India Prime Minister Narendra Modi Prime Minister nangini det pen ki ke paklar pon ji phan bori ponsi pinang anatum phan semi klar dakalam semi Assam Pradesh Speaker Horan Singh be pen semi Mondol Committee atum phan than pa jermi pon bangso ja meglong semi al himan pen MP Abarim Horan Singh be Pradip Ronghang West Karbi District BJP Party Amaipu Mondol President pen chenglok kaprek BJP long klembang phu bang phitum ta chitong dun Bordholben Great Sontimung Karbi long Riberta ahin pen itum han direction dolo lasila bangke itum black day pusi talon ponlo laso black day talon nang pogathe bangke 1975 25 June piniarni an ningkan phokep pleng lo silaso ningkan phokep le pleng setami khulaso hot det pia pradhan mantri Indira Gandhi si chari pon bom khulaso hot alangli laso emergency khulaso wansi det amuluk tumphan kosonchi ka chenek ma laso alama puthak bangke anutin da chini nei lasini tum Bharatiya Janata Party tum bangke pinier nita la 25 June bangke black day athela bangke democracy phan murder day putani tum bangke talon ponlo asila so alama puthak bangke pini karjokorta tum phan se hangsi laso district level pen ho grass level anta laso alama puthak bangke chini nangji athike hula sohot bang government tum rar phan ka chenek kosonma pan ma ka chenek mane tum alam pen bang chethanun e ana ka chenek bang hula sohot dolo se piniarni 2014 aningkan det pia Pradhan Mantri Narendra Modi chari det pen aphi dak bang ke lahai ki sung ke boy abe pin pen rat phan kosonsi mane ing samjin pen reng dog reng ni pen ke dolongi ma lahai awar sai si alangli bang ke klem pon lola si lahai hula sohot ke phot nang alam bang ke piniarni ta ratum chini nangji athema dak ke kapre ka party tum Bharatiya Janata Party ke claim ke chokchi pula tum ke paklang pen andu lasi
PC chok che der lo puana ki me ke claim afian da pini latum ke claim ke chok che pula tum ke paklang bangke ni tum mangai kai tala tuman condemn lo asi lahaya lama putha khula sohut a government tum ke claim ke dam ke chok che a joine pini ar nianta penan pelarji paklarji phan bangke akisung dopon bom lo setame non an bangke deputy pradhan mantri non ningkan crazy ke plan sewa susasan garib koilan laso aslogan pen dak rada tum phan la hai kisung ke boy pen pe jok una kam bang kalangli claim pon lo la sipini nitum aso black day ar ni bangke nitum district level mondol level morsa level karjokorta tum phan chehang lo latum through pen ho grass level an ta la hai alama putha grat long pelinangji itum ke claim ke choga joine hula sohut unitum akisung alam se tami pini ar ni tum ahin pen chini pon nai pu alam bang sin itum bang dak chingwai pon dak bangke pini appointed speaker hisap pen dak state penangke toy dundo itum abarim MP Horen Singh Bea ke hai pini dak appointed speaker lo alangli bangsi dak pen bangke itum karjokorta tum phan hula sohut kepho kisung kepho alama puthak bangke rat phan baitum karjokorta tum phan alangli pensi pachini ponlo la bangke lage district level an chotpot itum dak district committee sai hem long bang sini tumang la so jai mek bangke bipon lo la bangke district long bangke long wetan chi dopon polasi la dak sob karjokorta tuman hanglo tasila tuma thro pen bangsi la grass level an bangke la so lam bangke pelei phan bangke pori ponpo Karbi Anglong long non malom AP at party lepen Congress arat atum BJP long ani wangsi ke chipok duna sonsi thekpon long Lapuson tak taksi would signify enkora phoni sami atul bhari vaspai bhavan BJP sai hemlong Dhonsri MSC consensi angkangalong pen AP at party lepen Congress party pen bang pharini su se aratum BJP long chipok dun BJP lang chipok dun aratum phanchami CM Dr. Turam Longhang lapen ki MP Morsing Tisutum arideng pasi deng pon Laso BJP kang tanga mailang sami alu hiaman pen KAC CM Dr. Turam Longhang MP Morsing Tisu EM Tilituma Hasun Karbi Anglong BJP amaipu Roland Killing EM's MSC lapen ki BJP long lembang phubang phitum ta chitong lun Jaiga thar ke rada tum phan kachong thui kachobai lapen ki kachenek lok pusi AP at party pen BJP long chapok dun abang phu pen AP at party amaipu retired IS Jaiga thar phan arbok pon Iklem akan kadaw he no ki pudunta ba party long si dire tum dolo lasona thaksi kedamtang ningkan kan de ningkan proxy aprangmen setabe piningana bang ke ningkan proxy long le lo APSLC madang te alangli ke John tika thar program men ke sita melitum aphan APSLC itu bom hut melitum aphan nang pamang hualang alani nang thang ke lo lapana part sita me alani jai ka thar alani rat phan kachong thui alam bang ke la pulo kicheng ka melitum sikidolo alani long kithong ang muni la phang a brain was kiwas akamarang ni claim lo labang song ni ki pugang tu bang ke kachong thui la pen ke kachubai kachime la son nili ninga ro bang lo ninga ro bang kali mire to APSLC do bomatum ana bang ke chichini lo la so kachong thui la pen rat phan kachubai kachime kolam ni ki pudie bang ke kachong thui kolam bang ke la lo mobil ini po soda taksi alam dia bangke mobil ini po tengah soda taksi प्रत्येक दिने आपनालोके जाने कार्बी आंगलंगत बिहेকৈ দুটা ৰাজনীতি দল এটা হল APSLC আৰু কংগ্ৰেছ সেই দুটা দলে প্ৰত্যেক দিনে আপ টু ৰাতিলৈকে জয়নিং প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী চলি থাকে ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং আপোনালোকে গৈ পাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়া দেখা পাইছে আজিও ধনশ্ৰী অকল লিডাৰে সেই লিডাৰবিলাকক গোটেইখিনি আহি কমিটি গোটেইখিনি আহি ইয়াত লিডাৰ মানুহ লৈ আনিছে 200জন মানকৈ অধিক পৰিয়াল আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে APSLC দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি আৰু অহা 27 তাৰিখ কালি সেশন আছে 27 তাৰিখেও দোৱালবাগুৰি সমষ্টি আগৰো যোগদান কৰা হৈ গ'ল প্ৰায় 2000কৈ ওচৰা ওচৰি অহা 27 তাৰিখেও দোৱালবাগুৰি MEC সমষ্টিত
APSLC আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা যোগদান কৰিম আৰু 28 তাৰিখে মহামায়া কনষ্টিটুৱেঞ্চি APSLC আৰু কংগ্ৰেছৰ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিম। এনেধৰণৰ নিৰ্লিপ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। কনষ্টিটুৱেঞ্চি মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উপসভাপতি তেখেতৰ গোটেইখিনি কমিটি লগতে APSLC তাত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈ গ'ল, থাৰ্ড ফেজ হ'ব তাতে জইনিং প্ৰগ্ৰাম। কাৰ্যসূচী ডেটটো ঠিক কৰা নাই কাৰণ এতিয়া বেলেগ বেলেগ কাৰ্যসূচী থকাৰ কাৰণে আমি ডেটটো ফাইনেল। এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে দেখা পাইছে। কাৰণ মানুহবিলাকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মানুহবিলাকে সহজ সৰল, বেছি মিছা কথা ক'লে মানুহবিলাক বেয়া পায়। মনোসজা কথা কৈ আছে তেওঁলোকে, মিছা কথাবিলাকৰ অপপ্ৰচাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে। প্ৰত্যেক নিৰ্বাচন কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল নিৰ্বাচনেই হওক, বিধানসভা নিৰ্বাচনেই হওক আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক, তেওঁলোকৰ খালী মনোসজা কথা আৰু অপপ্ৰচাৰ কৰে। সেইকাৰণে মানুহে গম পাইছে, কাৰ্বি আংলং ৰাইজে গম পাইছে যে সেই দলবিলাকটো খালী নিজৰ ৰাজনীতি আদায় কৰি ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে। সেইকাৰণে মানুহবিলাকৰ বেয়া পোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনে বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনীতি দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰিছে। Pina birta pun ki lansi kang ton penelo la si domi thami kardom.